Tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai si mai alfa fonga fa opoponga ona tamua ile nei aso. Talo falava nei fo itai ao ai si mai alfa fonga o tamua o le nei aso. O siliel se fulu i tula talu ona tu leo i lungo lana Facebook le afa fine sufata sanga o lo Leilua mai lona ainga mai o lo tau sa ilia pea. O tal sanga ai le mtanga luengo leo fale pui ma leo la toi fuata ina le fsosani ale mamalu le tunu ulsa ilia lea na alu SMI Vivian Silipa mai lona ai ngai toa mua ile so forailes fultolo sete malu olu fa mole mail mtanga luenga istasi na tsila fiasa no fuanga lo oyai po ni fam talanga fo e winga nei tamai ta i se fa so ta va vane se ofiso leo la tane pe val au mai telefoni lua ngalu lue fatasi mo se sa mo saunga le mu Inisio tala ele o onga uma e nga fatia ma avel fata wa ile vatu fana wa asiasi mtanga luengal malo mo le poto lautele le na ole a milava setemi o mana tu ai pe le senga lima po le ia fai fale a onga tulanga lua sauni atu ile silia le lua se fulu teine mata mo le senga le na lato wa siel ofiso leo ile aso tofiul vaya so talwai ole isile aso a onga mo le senga lima o mafai ona lato mata al fatinongo nga luenga ai ole au fai nga luenga mtanga luenga leo au tu ile tau langa ia pia ai maise o tala ave mo isi fo itu pulanga ole a onga mai mtanga luenga leo o so o masina so o vaya so lava le mali liu o leo sinia ale mtanga luenga leo fal pui ma leo la toi fuata ina a Samoa au fenga yai matai mi pisi o tapinanga le fono tele le chokom Pe fo ona moli mawina ai le tu lau fam talanga leo le lua vai so mua masina le nei o Septema na mali waile satini sinia ya yo sua samia ya Septema solima ai vai so ai so sfutolu maliu leo sue le sunga seve musu talai ona leo o tu samalta itolu sfulto sanga talu na ngalu lua mtanga luenga ile ofiso leo I foliata le mole sunga seve ai le ofiso leo ya pia mole sunga samia ifa maunga le ofiso leo ole amana tu pea ia tamali ia lata utua ma awala safa atino ai lo lato finga ua o se tausanga le leile nei tupe maua ale malo mo fale tali malo ile tunu ile te le o fono tanga masani ai o fono tanga ua faato afa ya mai isa mua mole taimi mua e pe fo iona fa umatu ai le fono tanga e vai yaso atoa a regional radio seminar hosted by the International Telecommunications Union, por ITU, Malemalo Samoa. Natali malo aile tau mesina Island Resort, talu maile asonga fua, ile aso foraile suluono luatasio vaya so talwai. Matu muai lana potufono, ile silia ile selau usufono maile fasa fulu tunu ole atu Asia, male Pasifika. Awa yane fo iai iana pa angai au fiai, le Asia Pacific Telecommunity le APT, ma le Pacific Island Telecommunication Association po le PITA. Na whaatala noi na ile lautele o vaenga o le pulenga, o haia inga o ananga luenga whaataatia, ma fuafuanga o mea tau sota inga I taimi o whalawalawe tupu ile atu Asia ma le Pasifika, il saunoanga al minister sota inga to lupe pau muli nuku o ne semo. Na afea ai le sao o le itio whaasala ule whaawa wina sota inga, ai maise o le Pasifika I tu langa tau sotanga, ai maise o swinga o le tau o lo o afiai. Peita ina afiai fo I tu langa tau ya la leo po frequencies ua whaama wina whaalewao malo the Master International Frequency Register po le MIFR. Mata ua ai le li poto whaapitoa o le InSmart mailone tona Mr. Pahirit. Le matafa yoi ale ITU o se whaatonu po le Global Regulator of Spectrum e tufa mai ala leo I lalo nei le lalolangi mafsota ingo le vatea terrestrial and satellite communications. Peita ina talanoa le whaatonu a Samoa, le regulator le matua ngisa Purcell e pule aina male whaititia o a fianga I lona tūlanga lautele. O tāpenanga umalava ia mo le fono tele le lalolangi le World Radio Communication Conference I le lua o lua fitu. E ato ai vai aso le nei le tausanga talo na maliul tamaita isaina Shandong Mei. Ina ua soa ele ta vale I vai loa ele aso lua fase te malua o lua tolu. Peita ele umane o le whaamsinonga o le avata vale n wha maoni ailo na avata vale wha tamala wafu el maliu.
Ile nā taimi o lona whaamsinonga le ngata, ina e natele i te ena lona tua inga, aele i tū e wa aipe nā whaina tangata, ai ole avata avale fo ina ia avele hai and die gets e le i lista laina. O le whai ungol vai aso lea na lipo tia i le Samoa Observer le whaasala ai e le whaamsino, o le whaamsinonga mawalunga i Justice Clark, o le tamata la vau ia ngafa siona ta wafao tolu walu tausanga o malie, i le whaasalanga whaafale pui pui, le tolu tausanga 5 masina, o le tele o taavale i Samoa e le o se mea fau i le nei vai tau peitai o ta ua le whaamsino i lunga o le pepa o tula fono o le awala ua taatia mō mafua anga ta ua e pei o le tau fio whalavelave leo o lo ta ua i lunga e 5 tausanga na talo sanga e le itua leo leo e whaafale pui pui e le ava taavale peitai e tolu ma le 5 masina leo tuu iai maatangi ai o le amisi ai e le atama le lota maiti lua o lua whāma lana whānau e to'atolu i le māsina fōua o ke topa. Maita longa, o lo whaau lava o nā o tupe le auta a alo le sisi o mea mamafa mai le malo, masanga tau le leia i lava le pulenga o le fo i ta alonga i Samoa. Whaatu sa isi ta alonga o lo ofi nau malo si pea ana tangata ta alo, e si itia le ngō Samoa i tau vanga whaale vao malo. Ta alonga malo le tau pulenga lena whai e fiti wali ipitia le Samoa Observer, le valu pine auro o le ausia Samoa tasil siliva mal pine apa ma mea e tasi. Ma lato ausia le koti e wha a le Commonwealth, ma le wha o le Oceania Records. Ma anga waa umai lava le ausia a Samoa na avatu i fiti, mo le lua o lua no Commonwealth Games i Glasgow i Skotilani. Mai le alipoti na manu malo ai le sila fia pule i le auro a tamaita i valu fitu kg, ai le vaenga le senior i valu fitu plus, tusa ma le 5 kilokalama silia tuai, nai lo le tangata lena so o atula na sii i ateia. Na nai livi na ia maole silver medal se lau maleiva kg, Nevo Ioane i le pine apa me mea kolu fitu kg, John Tuffy na ia maua le pine auro le fitu tolu kg, Sienni Stowers e lua ana gold medals na maua, maalo le au opelonge, o Jack, Don, ma avatu, na tofu ma le pine auro e pe ona li potia le Samoa Observer. Tala nao le nei tu la ai manuia tau manga o le nei fo iasa. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tu la mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.